دیالوگ او یک ریزیا بتایبەتی جی آلین کردی روجاوای کردستان هش دست پیکاوی و حتی گهن آرمان جب تایبەتی جی یکش مجارین هری گرینگ گزیده ترمل سر مجاری پراستین برای ریزان شیخ موس سکرتری شپیلا پیش روجا کردستان سوریش دورتموند آلمانی و گل ماده برای ریزان افدمی باش پشتی در بازمونا دمک درش ج راوستاندنا دیالوگ بتایبەتی جی کردی دیسان ده دست پیپ کرد تایبەتی جی گرینگیا دیالوگ چیه هین چه پیش بینید که تایبەتی جی جبوی قناغاوی جاری دیالوگت نف برای آلین سیاسی روجاوای کردستان دا ایوار باش براستی امجی که گلک کیف خوشن گاف دیالوگ دست به و جاردی بردوام به اف کیف خوشیا محموقه کیف خوشیا حمو ملت کرده و ملت کردستانی بالتبعیه بێگومان ئەف دەمەکە ئەف دیالۆگ هاتبوو ڕاوستاندن ژبەر شاندا ئەمریکی نەلڤر بوو یانژی کێ وەکی دنجی کێ تەدیت ئەم هەموو دزانن گرانتیا شاندا ئەمریکی ئەف دیالۆگ بەردەوامە و هێڤیەمە گەلک مەزنە لەسەر vê دیالۆگێ و بگهێ ئەنجامەکێ ژبەر بڕاستی يعني دمك باشا قاف ديالوج دس بيكريا تانها نهت يا بداوي كرن جبر قالك أستنج دناف وان دهنا لهذه ما أون دبيشروجي دا أف أستنج بداوي ورن و بهف بيمانك درست وديروكي لهفدو بكن جبر نبتني إيرو كرد جاف ديري في ديالوجنا حمو خلقي سوري جاف ديرن حمو خلقي كردستاني جاف ديرن جبر بداوي كرنا في لفهاتني أف لفهاتن وبي سدمك کرد د پیشروجا سوری دا خودی رول بن کاربن برولک هری گرینگ پیشروجا دا بلیزن و ما فی خوا بدست بخن براستی ام دزانن یعنی د جوات تنها چه بونا جواتک جی یک جی بشاندا امریکی را جواتا دوا جی بشاندا امریکی و کاک مظلوم عفدیرا ام دوی بهوریه دنا یعنی دما پیش دا بلکی اف دیالوگ جاردی بردوام ببی نامک منان اجتماعي كردي شيان ديا جشاندا امريكي را او هينجي عمل بردا برسفا ويش نامينا وهيفياما او ناما بزو بگه دستما جبر براستي امجي وك انجمنان اجتماعي كردي جدل ام دخوازن بجديريا ام دخوازن اف ديالوج بداوي وري جبر خلق ملت كرد بحمو الحمو بارتي كردستاني جافديريه گرم انجام في دیالوگینا الدما در باز وی بتایبەتی جیل دما کو دیالوگ راوستان بو حتی پارتین یکتیان اجتماعی کردی گلک جارا دو آلیبون هبو یعنی دو بشی هبو هندکات گود به راوسته به انجام هندکات جد گوده بردوام بتایبەتی جی حتی شاند امریکی و دیاره بتایبەتی جی بو روجاوای کردستان و سوریه جی بتایبەتی جی پاتنا اداره نو هین وکه انا کساز بحث کم چه پیش بینید کن جبوی و قناغل عالیه برانبر و بتایبەتی جی هنده چه کاری که بکن بریا کو شانده امریکی به والهف رونه یعنی بریا کو او بین هین لهف کرنه که بکن لیکتی گشتنک نیف بین آواده هبه براستی من باش پرس نگهامه لی از وقت من جی فهم جی کر انو ایرو چه متى خواستن وقت انجمن قام بكاربن اف ديالوج بسركبه يعني جيكي بقافن باش بابيجي يعني بزوترين وقت بداوي وري ولفاتنك تشيبه يعني از بيجن بلكي افبو لما براستي وقت انجمن دسبيكا في ديالوج دا مخستيا يعني اف بري بهوریه دناو مدورنا آواکرن جبر بیگو بهوریها بدناو برای انجمنان اجتماعی کردی و پیاده و پارتین یکیتیان اجتماعی کردی گاف بهوری تنبه هنک یعنی براستی باندورک خراب دلیزه بردوام کرنا دیالوگ دا لهیویه ما اون براستی گام کاربن هدی وان بهوری آوا بکن جبر براستی ابنامه انجمنان اجتماعی کردی شیاند بو هن لسر تشنابو براستی سر او كريارن دقوناغا داويدا ييغو هاتبون بيكانين بحق در حقي بيروي انجمنان اجتماعي كردي دا يعني او تصريحات هاتن دان هيفياما او براستي برسفك وريدان جبو جاردي او پری لفهات پری بهوریه ورنا آوا کرن جبوگو بخورتی جاردی او دیالوگ بردوام ببی و ام بکاربن بگهنه انجامکی او انجام دداوی دا خدمت ملت کرد بتبایی بکی
اگر هین هایدار من طیبت جل سر نرینا اداره نو امریکا وانا چه آخفتنک سر دیالوگ هیب طیبت جی او دی چه کاری کی بکن جبوی کو اف دیالوگ بگه آرمانجو آمانجا کل سر هاتی آوا کرن براستي يعني هيفيه ما قال لك ما ظن لسر ريبريا نو يا امريكي ولسر سروكي امريكا جون بايدن جبر براستي هيفيه ما اوا كاربي برولك قال لك جرينج بليزيفان استنجد نافبرا انجمنان اجتماعي كردي وبارتيه يكيتيان اجتماعي كردي الراكي وهيفيه ما اوا جيكي براستي برولك قال لك خرت بليزينك يعني هناك ضغط وري بيكانين وقف دانوستاندن بجدي بردوام ببي جبر يعني اشتاق ام فهم دكن وقتي قفا شاندا امريكي تي وشاندا امريكي جاردي جدل دخوازي قف ديالوج دس بي ام دوي باوريه دنا وي امريكي حتى داوي جاد بن قف ديالوج بردوام ببي وحتى داوي بخوازي كرد لهفدو بكن جبر برسا سوري بالتبعي ايرو از باور دكن بلكي جريداي بفي لفهاتنيرا يانجي كي بفي ديالوج رب انجاما في ديالوج جبر هيفيه ما اون براستي كرد يعني هردو آلي لهفدو بكن وبقهنا هاف بيمانك وببي وكا يعني موتكك وكا قناغك يكيتيا حمو ركبريا سوري دا جبوغو وببي رولك جرينج بيش روجا سوري بتبايدا جبر ايرو ام تزانن ايرو امريكي جهكي مظن دقرن يعني جهوي دروجلاتي فراتي دا او قديه نفوزي وي هرمنا بروج برجوانديه واهنا هيفيه مجي اون براستيق قام يعني اف بروجا بسركفي واز ويبه وريه دم كرد ويكاربن برولك جرينج بليزن د بيش خستنا بداوي كرنا كريزا سوري دست بکرنا دیالوگی طیبت یعنی مزگینی که کیف خوشه جبوی همو آلین کردستانی لی دست بکرنا جوینان گل لگ گرینگ تره کنگی دی جوین دست بکن جوان کاتی دیار کردن دمی نزدیک یانجی اشتان ما یکو جوین دست بکن یعنی حتی آلی امریکی جی تدا حاضر با بلكي ادبجم مقود جي كي مقوك انجمنان اجتماعي كردي نامكشيان ديج امريكي ارا ام البندا ايروين امينا وهي فيا مجي اوغا او نامتش قاسي بزو وري جوش بو او جفاد دس بن جبر براستي يعني جاردي ازدبجم يعني او بابتا بهوريه ايرو جرينجا جاردي فغري جبر قونا غداوي ده هناك اصلا هاتن تشيكرن او اصلا هي فيما بداوي ورن جاردي او بهوري وري افاكرن جبو بردوام كرنا في ديالوج بتني نهما قام الهفدورون بتني جرينجا قام الهفدو بكن ام الهفدو بكن وام في ديالوج بداوي بكن براستي قال لك زحمتها هناك يعني قال لك تش زحمه البيشياما هنا لي از بهور دكم قافا خدي ام خدي اراده بن وبرسا كردي الجمع او يا جرينج بي وانجمنان اجتماعي كردي حموها ولدانا ديكي قاف ديالوج بسركفي وبداوي وري براستي يعني از بارم هشتان جوانيان جي موعدي جوينان نهات يا دياري كرا از باور از نظام از ت آگاهداری الجمع تننا لی از باور دکم تدیت الجمع وکا کومیتک هیا او کومیت يعني او دانوستاندنی دکید هندره انجمنان اجتماعی کردی دا او کومیت او یاخد یه بریاریا او یاگو کاربی يعني وان وقتا سراس بكي لاز دوي باوريه دما ام جاردي مقود ام البنداوي برسفينا تمام از ديف زانيارين وهين برياره وان جوینا بتایبتی جین دیالوگا کردی چه مجارک به بحث کردن مجارا سربازی تو چه پیش بینی هنه بتایبتی جی او بیچاره سر کردن مجارین دن بتایبتی جی چه تی چاوره کردن نوا جوینا دا به بحث کردن از دبیجم بلکی یعنی تشتیگ حتانها بداوی کرنا یعنی او پروژه سیاسی یگو هر دو آلیال هفدو کرنا یا او یادنجی که مثلا لیوگریا او جی بلکی الهفدو کربن حتی داوی دمینه یعنی او پرسین هری گرنگ ایروت پیشیا وی دیالوگ دا مثلا لشکری او پیشمرگ روج و وگراوان و مسئله ریوبریه و یعنی ادبیجم بلکی هین اب هر دو بابت و بلکی بابت دنجی ها بن یگو جهه سکنکا
بجدی بنج بۆ بداویکردنا vê levhatinê werêkirin ji ber em hemû dizanin asta yani بنگها vê damostandinê li ser itîfaqa Duhokê em hêvî dikin ew damostandin bi wextek nêzik dest pê bibe û van bi dilekî xweş em karibin mizgîniyê bigihîne miletê xwe miletê Kurd di Rojavayê Kurdistanê de hemû parçeyê Kurdistanê de û xelkê Sûrî bi tevahî jî kê karibin li vê mizgîniyê hez bikin ji ber rastî yanî xelk wek me got xelk di rewşek gelek zehmet re derbas dibe yanî em dizanin îro rewşa Kurd Sûrî de gelek zehmeta meselê kehrebê meselê nan yanî bi rastî îro yanî gelek tişt hene yanî gelek nan îro nema peyda dibe hundirê qamişlo de bi rastî ev astengin yanî ez bawer dikim levhatina Kurdî wê bandorek pozitif bê li ser hemû ser rewşa aborî li ser rewşê bi tevahî rewşê aramiya herêma Kurdistana Sûrî bi tevahî wê bandorek giring li wa bike ez bawer dikim yani çi qasî ev diyalog bi serkeftî derbas bê çi qasî wê zûtirîn wext rewşa xelkê wê xweştir bê wê rewşa xelkê bêhtir bi aramiyê û bi rewşawayê aborî rewşawayê tunduristî yanî em hemû dizanin yanî îro xelk bi çavdêrîn li vê var û niştirana vê diyalogê na em di wê behweriyê de na di rojên werê de wê hewildanin bibin got ev diyalog berdewam bibe. Barês Rêzan Şêxmû sekreterê Şepêla Pêşeroja Kurdistana Sûriyê ji Dortmundê ji Almanyê preya Skypeên gelma dabûn. Zor spas bûye.